اے جوڑا اے کالا نر ہے سفید جیڑی ہے مادی ہے ٹھیک ہے نر ایندا ہے این بکری دا ہے این بکری دا ہے نر ٹھیک ہے جیڑی مادی ہے اس بکری دی ہے اے پہلا وارا سوئی کھڑی ہے دو مادیاں دیتیاں انہیں ترائے دیتی السلام علیکم تو سارے دے پہ یوٹیوب چینل لئیے دا غریب تے میں تھوڑا دوست حاجی محمد اجی 22 تاریخ ہے 10واں مہینہ 2025 ویڈیو شروع کرنے تو پہلے میری چھوٹی جی ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل دا بٹن دبا دو اگر فیس بک تے دے پہ تو میرے پیج کو فالو کرو تے نال لائک بھی کر دے سو نال شیئر بھی کر دے سو تاری مہربانی سویرے سویرے دا ٹائم ہے یہ دیکھو او سورے نکل دا ٹھیک ہے اللہ خیر کرے قادر بائی دے بکریاں کھڑا قادر باش کو ماشاءاللہ بہت اچھی بریڈ ہو دی ینگ بکریاں انہیں اے دیکھو ماشاءاللہ دیکھو ماشاءاللہ دیکھا وے ینگ بکریاں ہونی ٹھیک ہے اے دیکھو اے ماشاءاللہ انہیں دی قد دیکھو بکری دی تے ہتلے حوانہ دیکھو ان دی پکی 6 لیٹران دی چوئی ہے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ اچھا پہلے سب تو پہلے قادر بھائی جیری پچھلی ویڈیو تو سا نا اچھا جوڑا کھڑا ہے نر مادی اے بڑے کو ہٹانا اے چھوٹا اے چٹی جڑی ہے انت کر بکری پردے کا اے جوڑا اے کالا نر ہے سفید جڑی ہے مادی ہے ٹھیک ہے نر ایندا ہے این بکری دا ہے این بکری دا ہے نر ٹھیک ہے جیڑی مادی ہے اس بکری دی ہے اے پہلا وارا سوئی کھڑی ہے دو مادیاں دیتیاں انہیں ترائے دیتی ہیں دو نر تے ایک مادی ترائے بچے دیتے انہیں دو دیتے ہیں مادی ایک سفید سیل ہوئی بھی ہے تو پچھلی ویڈیو دیتا ہوں یہ جوڑے دی قیمت ہے صرف 3000 روپے کتنی صرف 3000 روپے ٹھیک ہے یہ جوڑے دی قیمت ہے صرف 3000 روپے کالے کلر نارے سفید کلر مادی اگر کلہ نار گھن سے نہیں دے سکتا کلہ نار گھن سو 15000 روپے دی مادی کلی گھن سو 20000 روپے دی جوڑا گھن سو 3000 روپے دا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مکا جی مکا قادر بھائی مکا ایک ان دو سے تے تیرے پیچھو ہٹ سی بس ایک میں چوائی کرے نا دے منگی یہی پہ نا تے پیچھو تیرے ودی ہے ہاں بس یہ چوائی کرے نا ہے اچھا ماشاءاللہ ایدی کیا قیمت ہے کہ پہلا وار ہے دوجہ یہ دوجی وار ہے پہی اچھا دوجی وار ہے ٹھیک ہے یہ قیمت ₹1,00,000 ہے ₹1,00,000 پیار محبت تھی سی کوئی ڈھیر تھوڑی تھی ویسے ₹1,00,000 دی قیمت ہے 4 مہینہ دی گبڑ ہے جی 4 مہینے تو ٹپی میں دی ہو ٹھیک ہے یہ بکری دی بھیڑ ہے ایک او تے ایک یہ تریے بھیڑ اچھا تریے بھیڑ ہاں یہ پہلے ٹھیک ہے یہ تیار ہے ماشاءاللہ یہ تیار ہے واقعہ تیار ہے ماشاءاللہ اگا کریں یہ اگر ایتھے میرے کول ویا پئی تاں ایندا دوست وقت چوئی کر ایندی کیا قیمت ہے ایندی 1,10,000 1,10,000 روپے قیمت ہے ٹھیک ہے سکرین شاٹ مرے سو یہ تیار ہے بالکل بچہ دیون دے قریب ہے ہاں 5-7 دی ہیں تک ٹھیک ہے جی یہ دوجی بار ہونے ہے میں سمجھ یہ کتنے مہینہ دی گبھن ہے یہ 4 مہینے دی 4 مہینہ دی پیسے ہی دے پیسے ہی دے ایندا 1,10,000 1,10,000 روپے 1,10,000 ٹھیک ہے سکرین شاٹ لگاؤ گے انشاءاللہ سودا بنا لیں گے یہ بھی دوجی بار اکٹھے جائیں نہیں میں سمجھ اچھا ساریاں اکٹھے ہیں جی یہ کتنے مہینہ دی گبھن ہے یہ بھی 4 جو کوئی مہینے جو کوئی دی 12 گھٹ سے اچھا کوئی دیوارہ گھٹ سن ان دی کیا قیمت ہے یہ دی قیمت 1,05,000 1,05,000 ٹھیک ہے بھائی گنا 1,05,000 سکرین شاٹ مرے سو یہ جیرے بکری کان کچا ہوئے ہوندے کان کو بوٹی ہوندی ہے یہ ڈٹھے ہی یہ کئی دوست آدن کیوں آدھے یہ ویچ ذرا پھوکنی تے پانی پا بن جائے ٹھیک ہے یہ بھی ایسا ہی تھاؤ دے کٹ گھندے ہیں ہاں یہ وجہ کر کے یہ بکری یہ دوجی بار ہے ماشاءاللہ یہ بھی تے تیار نہیں تیار ہے تقریباً 20-25 دی کٹ ہے اچھا ان دی کیا قیمت ہے ان دی قیمت 1,30,000 1,30,000 روپے جی ہاں پیار محبت کر دے سوں ٹھیک ہے تھی ویسی پیار محبت تھی ویسی 1,30,000 روپے پیار محبت تھی ویسی دوجی بار ہے اے موری یہ بھی دوجی بار ہے ٹھیک ہے ان دی قیمت ہے ₹1,00,000 1,00,000 ٹھیک ہے ₹1,00,000 ان دی قیمت ہی وے ٹھیک ہے دوجی بار ہے سکرین شاٹ مرے سو سودا ہو ویسی اے بریڈر
इनकी क्या कीमत है? इनकी कीमत है सिर्फ 70,000। 70,000 रुपए। ठीक है, स्क्रीन शॉट मेरे सो इंशाल्लाह सौदा दूध इंदे पिया ते क्रॉसिंग करेंदा। ठीक है, क्रॉसिंग करेंदा खड़े। कादर भाई जल्दी वीडियो बनवाते शोदी को दो। ये तेरे पीछे उड़ो आंधी पई है बात। ना ना ये गुडों दे इठा वे सही इतनी अच्छी ब्रीड है। ये देखो ये देखो पीछे पीछे आंधी पई है शोदी। इतनी सियाणी ब्रीड है, मुहब्बत करने वाली ब्रीड है। ये सिंघां को न डरे करो, ये सिंह ई हिसाब दे वलेंदी बंदे को लगदे भी नहीं। ठीक है, ये बकरी क्रॉस होन थई खड़ी है। अच्छा, इदे विच पौने 2 लीटर दूध है। 2 पौने 2 लीटर। हाँ हाँ इतना दूध। इनकी कीमत? इनकी कीमत 85,000। 85,000। 80 चक्कर। चलो मुहब्बत कर दे। अच्छा मुहब्बत थी वैसी। हाँ। ठीक है जी, पौने 2 लीटर दूध है, पहला बार सोई खड़ी है। ये बकरी नीले कलर चे, नीले कलर है। ये बकरी 4 महीने दी है। ठीक है, 4 महीना दी गभान है। ठीक है, ये कीमत? ये त्रीजी बार इनकी कीमत 1,10,000। 1,10,000 रुपए चढ़ी हुन उतार दी पई है। जी हाँ। ठीक है जी भाई, कोई है कोई देखा पर वधी है भाई? कहन भाई वो बकरी ताजा में सेल थी गई। हाँ, वो मोरी खड़ी है, वो सेल हुई खड़ी है लाहौर। जी हाँ। ए लाहौर सेल हुई खड़ी है। ये अहमदपुर सियाल, वो भी अहमदपुर सियाल। ठीक है भाई, वो खड़ी वो भी अहमदपुर सियाल। ठीक है। हाँ जी। हाँ, पट ये अगर कोई दोस्त शौक के तौर में मैं दी सेल नम करेंदा। अच्छा, अगर कोई घिन सी ज्यादा दे संजा कोई दोस्त गब पढ़दा ही इमरान मेरा दोस्त है डेरा गाजी खान दा। वो 3-4 बारी दा स्क्रीन शॉट भेजा है भी यार ये सेल करनी है। मैं को आके वो नहीं करेंदा सेल। चलो अगर वो वीडियो भाई देदा पे इमरान भाई ता ये सेल करना चाहते। इनकी कीमत दस? इनकी कीमत है 70,000। 70,000। क्रास दी जिम्मेवारी गारंटी। क्रास थई खड़ी? हाँ दंदे खीरी। दंदे खीरी क्रास आपे थी गई? हाँ, आप कराई भी? ना आपे थी गई क्रास थई खड़ी है इमरान। 70,000 रुपया है भी। ठीक है जी, माशाल्लाह। चल हुन उको दो हाँ किवें आंदी है तू था बाए। ए जी दोस्त दिखाए बकरी आपे आसी ओदे कोलों। ए देखो ए बांधा पे। ए देखो ए देखो ए बकरी आपे आसी। ओ देखो ए कादरबाज बैग है। ये देखो इतनी सियाणी ब्रीड है। देखो जी बैठा वे है। माशाल्लाह 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 तो लिखो चा यार, माशाल्लाह तो लिखो चा यार। कमेंट दे चुमदा लिखा है माशाल्लाह तो लिखो चा यार है। देखो तुसा इतना ई ब्रीड नाल तुसा वर्त जो नहीं वे। ई ब्रीड को रख के देखो, इंशाल्लाह दुआ करे सो है। इनकी चोई कितनी है कादर भाई? चुवाई 6 लीटर 6 लीटर दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, मेरी वीडियो लंबी पई थी, अल्लाह खैर करे। कॉल नंबर वत मेरा लिख लो 0311 784 3734। व्हाट्सअप नंबर मेरा 0346 658 97 16। मिलते हैं अगली वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।